Dobroveče, počinje prvi dnevnik javnog servisa glavnog grada. Ovo su vijesti dana. I formalno zastarjeli dug može biti naplaćen. Građani pozvani na pažnju uprkos malom broju utuženja. Slučaj potrošača iz Podgorice koji se našoj televiziji obratio sa tvrdnjom da mu je dug za komunalne usluge nastao prije više godina jako formalno zastario, nedavno naplaćen, pokazuje koliko je važno da građani ne ignorišu zastarjele dugove, već aktivno štite svoje prava. Ipak, prema podacima javnog izvršitelja, takvih slučajeva je malo. Navode da je u oktobru od 85.000 registrovanih korisnika utuženo njih 29. Građanin Podgorice obratio se redakciji. Kaže da mu je dug za komunalne usluge od 118 eura naplaćen od oktobarske plate, iako je nastao u periodu od kraja 2015. do početka 2021. godine, što znači da je formalno zastario. I advokatica Nina Radulović potvrđuje da se dugovi za komunalne usluge stariji od 2 godine zakonski ne mogu naplatiti. Dakle, taj gledaoc, građanin koji se javio, redakcije je u pravu, to su zastarela potraživanja, jer potraživanje iz komunalnih davanja zastarijevaju u roku od 2 godine. Komentarišući konkretan slučaj, izvršitelj Vasilije Mićović ističe da je cilj svakog, pa i tog postupka, potpuna transparentnost, kao i da izvršitelji postupaju prema jasno preciziranim zakonskim odredbama. Javni izvršitelj, kao i zaposleni u njegovoj kancelariji, gotovo svakodnevno neukim, odnosno pravno neukim strankama, daju savjeti pravne pouke i tvrdim da ne postoji izvršni dužnik koji se obratio ovoj kancelariji, a da mu se nije makar pokušalo pomoći i da mu se nisu makar pokušala objasniti prave i obaveze. Pozivam i gospodina da pristupi u moju kancelariju i informiše se o postupku koji se protiv njega vodi i obećavam da ću mu dati pravni savjet i odgovore na sva pitanja. Pojašnjava da dužnik, bez obzira na zastaru, prinudnu naplatu može spriječiti samo ako blagovremeno uloži prigovor. Dužnik koji nije redovno izmirivao svoje obaveze, a radi se o periodu dužem od 2 godine, može izbjeći naplatu zbog zastare samo ukoliko izjavi prigovor u roku i na način kako je to navedeno u pravnoj pouci na kraju svakog rješenja o izvršenju. U konkretnom slučaju je bitno napomenuti da podnijeti prigovor na rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave odlaže izvršenje, a da konačnu odluku o prigovoru ima sud. Također, shodno zakonskoj odredbi, ni sud ni javni izvršitelj ne mogu se obazirati na zastarelost ako se dužnik nije na nju pozvao. Advokatica s druge strane poručuje da ako gledalac radiotelevizije Podgorica nije primio rješenje, može tražiti vraćanje postupka radi podnošenja prigovora. Šta bi on sada mogao da radi ukoliko nije dobio rješenje o izvršenju? Mogao bi da traži povraćaj u pređašnje stanje, dakle radi podnošenja prigovora, a inače kod ovih rješenja o izvršenju nije dozvoljena revizija i nije dozvoljeno ponavljanje postupka. Tako da u principu građani koji se nađu u sličnoj situaciji, ne treba da rješenju o izvršenju samo gurnu pod tepih i da kažu aha, ovo nema pravnog osnova, ovo je zastarelo, zato što je njihova obaveza da se bore za svoja prava. Ipak, u glavnom gradu ogromna većina korisnika, kaže Mićović, uredno plaća račune. U glavnom gradu, prema mojim saznanjima, postoji preko 85.000 registrovanih korisnika kod DOO Vodovod i kanalizacije Podgorica, a proteklog mjeseca kod ovog javnog izvršitelja utuženo je svega 29 korisnika. I vrijednost sporova u većini slučajeva procesuiranih dugova za vodu iznosi od 50 do 150 eura, poručio je Mićović.